Ari tuzuk tim jem maga wala sani se pepsi neli mzago ji konzuk shishan. Mzago di tomar zanjig woyu loptin zada tsokjin barak zishib na watan deni. Gegin tang loptik tsoktan nyam tag lamur nangjan. Loptik tsu jena kakchik chapto jini pepsi ji na watan. Ari tuzuk tim jem maga wala ji. Wama tsu ngiwar ta ari tuzuk tim namla jiktik ji guni. Ari zhongo wotun jabchu ji chimchak sarwa tembir yongpar. Shingnun jagupi korok songshin nangson. That decision is not up to the Chinese government. And it is not up to the United States. Wotun japchur shipi ndiwi lorju ngokto tandeni. Ara zhongo wojan demo yongpar japchur jibjin yochang. Ndiwi shalo nitom chalo nivzon. Wojan demo tsamche yo patan. Januk zhongo wojan demo la tonong shejimepi. Ara zhongo nupa denbi wotong zambi shiji shig tembe yongpar. Shingnun jagupi gongsur shongte. Wotun japchu chi chimchak sarwa nda ton yo patang. Chimchak sarwa ti nangta. Wochi kanyuk te tawra set me patang. Wote loji chu turni. Rangzin debi jarkab chigin patang. Wochi maung pi tukchu chi rangwa te. Woma tsola yo pali. Jarkab sala yang dagang me pi korso ko yo pi. Nupa denbi chimchak sarwa jigin ba ngoktu na watang derni. Ari nanga woma tsu. Ari tuzuk timwa namla tungchi chi guni. Wotun japchu chi chimchak sarwa ter. The Tibetan people have this right. Tuzuk timo konga, wotun japchu chi chimchar tembe nangjim sombi, yanrang wotun japchu jipi, womutsu tigji che jiwi cheta, worig chintun tsokpi nguni, shunur kongsa chamgun jawar mbuchin choko tsentak kopi kapara jigin balam jison. Ameriki niyo tongche ni, eshi arang walongchang kangak sango pacholo chumbriyan.